Kasurokti ngilalaj ke Ministerium Ngilayo. Keburam bakrau kali cau MLA kini katanya ubadai sembut Menteri Kejelau Pak Prestun Tensong ajing yara orang Basnong jong Kasnong Perdiwa. Kajing pli perdaya ke Ministerium kebadan Perdiwa. Lawan ban pli dau Pak Prestun Tensong menin kesngi kasantarik uyayong. Hakani kesngi Pak Prestun ulalong kumukongsan bat usembut kongsan ubadai Chief Engineer State Sport Council Mekhlaya ubadai ru ubak Bibador MSIM. Hakani kejing pli perda ya don lang kentup yaki kontraktor ki bala pentulun ya kakam ubala pau khmat hakini ki ar benta uba ni baron binan bat sendrop lang uba Hilarius peta pengrup ki ofisa jong ki department baper kiri ukhen hakmat ki badai kinong yalai kai sport kum ka cricket lani football ki balawan ban saki ketika program ban aimen sim ki kena school kirang basnong lembat kinong sungsnong rokumju hakani kesngi pli perda ka sport and cultural club ka bala penyat yakani ka program harengkat ki jingya trilang bat ka dorbar snong perdiwa lasaki ba ka program ka lalong ka bapu baping leng ba ka jingdon jong ki kena rin ban ai ka jingshat pen internet hakani ka program. Habakren hakani kasngi urang Basnong ka perdiwa ula penpau ya kejing sungu ya uba Prestun dai leng ba kejing don kejong u hadu bangi long kumne ha ka ba mencua ngihap ban kenyat ya ki kali ki bayaj bakila sakut ha kati bat mentang ngila yo ya ka surok ka babiang ngila kwa saya ka Ministerium ru mentakani kalau urlong. Hapapai siya Chief Engineer jong ka sport uba Bibador MSIM ulaong bada kajing don jong kajing elek kai sport kawanra sibun ba kajing mentoy ha kabakala ruban aikam ajam yaki kun samla. Hapapai pat siya kajing keren jong uba Prestun ha kani kasngi ulaong bana pring ki constituency ki balayo buntam ki madan elek kai football kata kadai ka penusla constituency ulaong ru lada manga ngala jeler utlik sawajing tip. Bad ulaong sisuru baka stadium ke bahedu ontai hapo riwar jongi ke badai hapo wak lengkat. Kamang tengka kadai arpusan kurutam ondala pendep ban pentre ke ke stadium kalalong ke jingkerku ke bakrau hapo kadong kathanyi barok kawai. Ula bandrap sisuru bakinu kinu yelek kai sport ki baharukom ki judge sport. Ki bakila yo ya katakma na ke national level kini yo sendon ya ke kam sorkar ke bahadu bakin dasyong thany. Bad ke baula yo ban keren kadu kadai syapangga national game ke banwan hawa arjarar punyau hapo kini ke jela ke jongi. Ke bakum ke sorkar kalau yo apan penkrek bat kala terwaru syakisam lagi badon sab ban yelek kai sport kani kadai ka kabu ka bakindang yo apan penkrek ban mi na kejela ban yakun ha katika lumpung ba jong national game. Hadin balayo ban pli yakani ka Ministerium ki ar kenhun ka Pomshitia United FSSC bat ka Perdiwa Sport Club kila yo ban yu kejat ingkong ha katika lumpung ka balanang penjanai. Kini ki ar kenhun kila yakun penban ka edau ka buram kanam kala cheki traisnong kata kadai ka Perdiwa kala yo ban wit ya kajar jong ka Pomshitia tang sikul. Kala du hakani kasngi kadai ka Perdiwa. Balayo urban penkup buram tempang yaki terajaka ki bala ais ngubai yaki niki artli ki benta ki bayadai bat kejing don kam jong kasnong kata kadai ka surok bat ka Ministerium. De to suwa ba thi lang bo thi ki to thap ti lang borong suwa ba thap suwa ba thap ti lang borong ba pa ding ko boleh saja. Suwa ba ya thi lang borong ta ka si ka ba kemen si ka sa ka temu ta kumne yo Ha kali kena pasti. Jan klem dajar kerteng nama noro keblai syajangi kejong ya em langin tian kejan mit. Nomor ba em saka friendly match football keren ngetang san 10 minit. Tangkum kadak jong kejeng keren nang tangiap ngen ni hang ne pok komandan nomor ngar puyo jing. Maka ba biang muli lekai maka banyu biang. Kat ne ya riem bahabre ma dangen komandan yo nyudeh ke ba biang. Tekeli nga sop yang isi iyo nga kabaji biang mui komandan ang ite kabajanai ba kete iyo buro mo kontraktor te lama pi mo kontraktor nyem kami nga bombatay desa kawe ke jongkurku ko ba ian tien ke genti ha kan uneu benai ma so kalai poi tere hang ne ha posnong ma pi ko mo ong irang basnong sakawe entian penio nga kumbalai klur duna ya kan ka internal road hang ne posnong pi
te ya kanero entian nga krai nga stang kendiat sngi bung ya sedang no ya kana kam ban ngej kem nga baka perdiwa hadin balade isaya kana ka sulok internal road nglong ka kaba pe kaba ping kaba jitenat bat ro kinong ia jengok kai hakana ka jaka ka than ma ying long ka kapachanai te kam tam e layo ji hiam nge ke jong e ki bro ya ka football syakana ka than ma yi nade na perdiwa ter haka konsensi hi barok kowe bat nyuma nganget pima nyunget pima na ki badan football ki ba bentam ki konsensi hapo ke jelami dei hamne hapo penusla constituency mai telada hu pi wadu prestun jerong flek te saya wat jong tip nang tabung saya ma pi Entian ya te ngapi akada kabdang ya trei shat ki mini stadium ki madan ki per kendai teli New Slam chu sedang isa kana ben kamarjan ngapi hang ne po si murang ba sinong emo ne kader layo sanction sedang no isa hang te po sim kawe kamadan kabung sim kum kana denang ta kabadang yu penbiang cucu entian saya ka penusla ka baong i ka UUP Sports Club kator layayo sanction biang ibung kam penbiang cucu iya kator badan nang tai ka pongting lo ang tein tian layo sanction ni bung penjanai bung benjitnat bung kabit kambiang cucu ka kenang ba komong pi ka jomuntoi ya ki ken samla mai barok bat kabakat de ka stadium kabadei ya katain riwar mai barok kowe kwa ngabung keren nak baca kakam layat ke sekmat MW kontraktor ubah warba ubah pentrain tian ban ya tek na pi ka sanction jogatei ka stadium hangtei hawa lengkat poi ka kumba arposan klurtam bat ya kenela sedang ya kakam ngej kem ga ndadep kana kam nlong ka jongkur ku ka bakrau ya kana ka than mi hunge uburam nge ya kijong ngi badap ya kijong ngi ba aibor khong ji kiwe ki nong yalam ki rat ba kijong ba yen Iba perkat kia hadik kata nak ke benda ke football kat kum kijong ma mengalam bekelanga la register kiro ya association kabade bitik ong ki kariwar mingi football association kabamut uki kaba pej bet kinudai na kiwe ki sports rai pej bet kinak ke benda ka jombit jombiang jong ka football dia hunga kumong ko ki ken samla bai jong ka than mai unga persyang ngabung yakin na kijong mentoy na kabenta kalaway na kalmenta kajong mapi sngaw bahabong sim kabuya kane kenang ba kumbaong na pi kathan mi ngiyo kay kajong mentoy kikian samla mi ngiyo ki kajong mentoy nang tanyo day kata man ong yatik na pi ka sarkar man kay hakin na ki kendiat benay laya sim mi karay ro ba yakino ki player kentay na senrang kibala bung yo wat ia ka medal lani ka award hang tei hapo ka national game uyi ai kam sorkari naki perkhat behikum ka tharo em kino kibayo number 1 number 2 number 3 ha ka national level ha ka no ka judge sports ka ba ki yasim bentagi andala ya pai ki napo kata ka jaka ia kisah sorkar bat ui nak sorkar ko mo lopi layarai iha ka kabinet ba ai kam sorkar iyaki hade bung da syong taiki nanong yo ikum kata ka kabuksiar to ya sim kabu ya kana ki ken samla bai jong ka than riwar mi namaria em sap em pong uba aibor khongji kiwe kina ki pliar ki em lang hang ne ong na phila dei lepa ki ba ai men sim nai ki ken samla ki bot ki barit ki badang ha ki badang san kerpan ngat pis ngobha to ya trei sitong kana ka kabuk siar la ia ka hat tengkong ying mapi hunga kemuang ka ba em kam ilong stang tang bong pen em kam mapi ki ken samla mai nang ne sekma kata ka bakwa ngabung kentu bong kan pam bat persyang ko maong napi kum UMLA jong ka konsensi jong ka than riwar mai borok kowe kular nga khmat mapi dak ka bahurit bakat badang em nga hapo jong ka bor
hapok asyuki bat kumu emeli menyutia menyudem na kebentar ke jong bit jong biang jong katan riwar mai barakoi mana kita kena ruai ke kendiat ong kiwat apeden ke jong ke bubado prostun ya drodur ya drodar ya dro lai pujat lai fuskin nga ong ana pikat banang ya keren kikatan ang yang breu wado prostun balai kinolok ketan de na marba de mapi jarjar kipat ba jong ka punuslakan si kibakit bok kibakit ruyang kibaduai kibakerpat nanga bong nangla susu penban ngabung syakri arsya laisa ya ka jong bit ke jong biang jong ka konstituensi mi kibaben ba ya penmi isu kilai pujaj ong ki yajit lek nginoi utau prostun ubje yoji ya kadur kadar ubje poi sesnong sa tau nga ong ngirang ba snong jong perdiwa nga trayu emkam bi kadur manga kaba emkam bi de yoji kikam manga bat kadur badu perstun em kanen tian perdiwa sport cultural club mini stadium kata te ke emkam nei bung ong bi suya di sha suya bamja hai ngasem mentoi ke ngino luj u khau luj kaja kado mau hidam rei haba yo pat abung ya kit ya karoi kapar karena ke jong mentoi ong ngana phibung ne ka pateng la pateng kata de ke emkam mai tenyu kwa asu ngabung ben tin hotenat nga siben bayo tian ke ketibung iya kana ke jaka bung play ya kana stadium ai kuble ke siben ni ba neveron sur club kerpat nganane sekamat penolong ya ke tournament lakum nor sisen sistem hakabong ya kit pi ki pliar ki ba pero ya em kine ki rang ba ne ko bong pi ki jong ubadap ki jong uba ai bor to ya panjung mut naki la iteng teng bong ya kit ro wat ki state player mi hang ne na kementa bong yo ji ya bong yo ji kine ki khian samla mi kedang ba ukir ong biat ki ya kaje kaduksa kum malayalam kine ki bahaswa jong mai teken mau ke sakawe kapor dang em kentulang ya paro kiken samla jong ka penusla konsensi barokawi uyi na ka sarkar tiang ya ben kami ya penkre isya sisat bung pediang ya kan national game kabunglong ha u ar hajar ar punyu kabung sedang nade u January February kabung punkudi ongan api ntian sngau bha kapor dang biang kana pi bung qualify pi sya kaneka lempung ba kabung ya participate ila bung ya simbentai lada qualify pi lada pass pi lada bit da biang pi na kabenta kaneka national game bung represent pi na kaliang joga jelame kala tekwa ngabung ong ko kiken samla joga than riwar mai hakanok ka sports ka ba MP ka sap kapong topen bit topen biang penjanai nang tas lo bahaya kende ia kini kiro rangba mai ke bala em lepa hang teh kalumpung jok mel kala kenang ba ngla ki bong nang plela plelenti lanela pi bong ia kende nang haro kenang ba ko pi nang pen seluruh susu i lada em ki player ki bong represent na kami kelaya mai hakate kelempung ba jong katakan national game kenglong ka kaburom ka bakrao ya katan riwar mai barakawi titangin ang ikentin ki baken bolong kabawan mentaru ka don bah ka jing bankia ya ka jing le football ba ka jing le akai sports ba haman ka jaka ngi ya ka jing sna ya kini ki badan football ba ki sports infrastructure so kini ru kede kuwi ba i seprestun lagi la penyo labun ba ka sanction sekeni katan but na sai san spurs nam hadien ke sadan kejing roy kejing par ka le sports but in so ni sa suku ka sports kede kuwi na ka biala on ai kam ai jam ni khna samla kejing te kali kamtam aga poluyur nisam jenjar nrai lengba kejing don jeng baru postun ngilala banyo ekstra kapata kababiang bangila banjai penyen nangne sekui pat kejaka dengan kenmau kipor kibabisiwa kamtam lai haka perliu ngihat niat lagi kali lai don bapang bisitom tangpo yang tei ngihat niat lagi kali nabar ba kimla banjai nama bakti balat kini baru kini kejing trai sitom jang baru postun binglayo isrok bar hadir katu kanne mentah layo banpli sa ya kanne paribas sport and cultural club dan mini stadium
ke ministerium namta kejingalakai football kanelu manusia tua EP Pertama pada kandidat power, kandidat senem, ulala beliau. Hari Indonesia nak lagi senang, nak lagi klub. Ayah nama sama. Pas lembak ngelak pekat, berngelak kuat, beliau yang ada ministerium. Mulai ngedolar nanti, ski, dah jindon, tengkar play try kendat, nilai kendui yang pada perstun, nilai approach saya pada perstun, bat layok yang ada ministerium. Soci wati imadu hane haperdi wati iladu baru puat naki jiski jingkyum yara senang ida ministerium mano bongkoi putur mano bongkoi pekat madu senang tengi wasta syadian ki jing jemja syamon ki jing sosat detang madu papekalat mano bongkoi putur mano bongkoi pekat madu senang tengi wasta syadian ki jing jemja syamon ki jing sosat detang madu papekalat Wat lanangi ben bak di bakal wambau Nabi tanjing tuai ngin yapen edau Mano bongkoi mutur, mano bongkoi perkat Madu senam tengi bastat Syadian ki jing jenja, syamon ki jing sasat Eitang madu kaplekala Mano bongkoi mutur, mano bongkoi perkat Madu senam tengi bastat Syadian ki jing jenja, syamon ki jing sasat Eitang madu kaplekala Madu akan kejing husnian Oi Oi Kungi madu pestun Kungi madu pestun